Abiolos na Aketaki itungaluo buko Orungo nes erai agangat na elomunit kane jai Sara Abeja ruau auriat no Orungo kotuptete airujastike na igange wailo angaleu. Ibore na kitingo lolo alakara ni pol na arai akironu lem ajaso tauka anuadu makini tungaluo no ambulance ne yapie no ya ne yesi etodol kinosdo akona salam kini kanisa anuangara kinengo ai lip anunu aitodolikin. Airujasit kebo boachie nesina abuoikin angoronu ko district alo amuria kwa irabet na Apolon na akwapuo kedola seo no karu ilukuminiara kaisara lukanyape. 2026 aburi dongoda alaro. Reverend Canon Lawrence Onyait achidikon Lorungo achidikonari ngesdo abu kisirereng Abiolosina ko kanisa lo Apolon lo Orungo Church of Uganda. Ngaina kina motokana mameja team kaigali kona kaideke papala sbale je to makujiserera motokana dara motokana kwa pana itachaki deke ikontunga lelo marita makoni konye ede kojane na team koni kaisioni kon kaidari kona kaideke ne tiritir ido papiserera motokana okiroloka papa kalokokoku kaloka moro kalaona Alla kanar nisdo Apol kanaja situnga luo Orungo geo na geo Orungo mle krample kana fuga ne mame ido raina ring ne polo no ambulance ado na ke polo be una laku ko Orungo toko Tune pira jina yalama ne jota kada kwa ngatadikinya yalama loloso noi ayaunu Abiolos na engara ke kale mo mami Orungo ke Abiolos e ke mori artikere Abiolos ne bunesa binge district kere aina kinetana esoma un eraine langira depart ipupisa yalama otemorungo obukorungo kedatema se district la Amuria. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.